ꯉꯁꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯃꯦꯟ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯕ꯭ꯔꯦꯀꯦꯠ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯃꯊꯪ ꯁꯤꯔꯤꯁ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯦ ꯇꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯕ꯭ꯔꯦꯀꯦꯠ 10,000 15,000 20,000 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯕ꯭ꯔꯦꯀꯦꯠ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯁꯤ ꯄꯤ ꯌꯨ ꯆꯟꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯕ꯭ꯔꯦꯀꯦꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯤ ꯄꯤ ꯌꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯩꯅ ꯐꯩ ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯁꯤꯔꯤꯁ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯕ꯭ꯔꯦꯀꯦꯠꯁꯦ ꯁꯤ ꯄꯤ ꯌꯨꯁꯦ 40,000ꯒꯤ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯅ 40,000ꯒꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯜꯂꯁꯤꯀꯣ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯔ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯔꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯄꯥꯝꯃꯒꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯐꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯏꯟꯇꯦꯜꯅ ꯐꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯕ꯭ꯔꯦꯀꯦꯠꯇꯗꯤ ꯑꯝꯍꯥꯅꯤ ꯏꯟꯇꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ AMD ꯑꯣꯏꯔꯁꯨꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ i3ꯗ i5 ꯌꯧꯕꯗꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯋꯥꯔꯅꯤ ꯑꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯅꯤꯅꯀꯣ 12 ꯖꯦꯟ i3 12 ꯖꯦꯟꯁꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤ i3 12 ꯖꯦꯟꯁꯦ ꯁꯤ ꯂꯩꯀꯣ 13 ꯖꯦꯟꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯌꯧꯔꯅꯤ 12 ꯖꯦꯟꯗ LG 1700 ꯀꯣ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ F ꯅꯠꯇꯕꯒ ꯑꯅꯤꯁꯦ Fꯇꯨꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯎꯖꯗꯦꯕ integrated graphics ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯁꯤꯗꯅ graphics output integrated graphics Intel UHD graphics 730 yawi sagi maximum resolution HDMI da 60Hz ko 4K okay 4K 2K yawa ko aduga keno na display board na 4K o yaw 60Hz aduga maximum resolution integrated flat panel 120Hz display port ini sih DirectX 12 support tore si open DLC si happer yang si hana continue shopping aina changi website si MD computers ni mo report ay lebi ano ay lo yang si MD computers ami yang si Vedan ami yang si Amazon ami yang si ko kay may price kan ba to may ang yang si cooling system ko na yang si cooling system si kang masaya kan yung job ni may magi masagi kan yung ko fan yung CPU fan yung motherboard ng kalas motherboard se ay wakan na di H series kan mo na padong mali B series di kartangan ni ko yang si H series ang happy yang si B series ang happy yang si Intel the platform na chipset sila ko chipset sa ito H series B series ito yung mga sila si kanado Z series ta H series sila ko H series ta ganito Pro series MSI Pro ay isa Pro series ni ko MSI Pro din ay Pro series ito ay S-ROG Pi S-ROG lagi kalaban nito ay na S-ROG Pi giga Pi Asus yan MSI SSS mo yan 3200 MHz kilo DDR4 yar ba nga tanina sila
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯏꯐꯥꯏ ꯌꯥꯎꯕ ꯋꯥꯏꯐꯥꯏ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯗ ꯄꯣꯜꯂꯦꯀꯣ ꯋꯥꯏꯐꯥꯏ ꯌꯥꯎꯔꯒꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯃꯗꯔꯕꯣꯔꯗꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯩꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯊꯟꯇ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯕꯤ ꯁꯤꯔꯤꯁꯇꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒꯨꯝꯁꯦ ꯕꯤ ꯁꯤꯔꯤꯁ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯋꯥꯏꯐꯥꯏ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯎꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯆꯪꯉꯒ ꯌꯦꯡꯉꯗꯤ ꯈꯪꯉꯔꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯋꯥꯏꯐꯥꯏ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ATX ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯃꯗꯔꯕꯣꯔꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯤꯛꯇꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯗꯔꯕꯣꯔꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯃꯟꯗꯣ ꯈꯔ ꯍꯣꯡꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯗ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯣꯃꯥꯏꯁ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯥꯏ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯣꯃꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯖꯁ ꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛꯁ ꯀꯥꯔꯗꯁꯦ ꯁ꯭ꯂꯣꯠ ꯑꯃꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯋꯥꯏꯐꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯋꯥꯏꯐꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯟ ꯗꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ HDMI ꯄꯣꯔꯠ ꯌꯥꯎꯔꯦꯀꯣ 12 Gen ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄꯦꯗ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯋꯥꯏꯐꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯅꯩ ꯐꯦꯟ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯏꯁꯦ 4 ꯄꯤꯟ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯃꯅꯤꯡꯒꯤ CPU ꯀꯣ ꯆꯦꯁꯤꯁ ꯐꯦꯟ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯦꯟ ꯍꯦꯗꯔ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯐꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯋꯥꯏꯐꯥꯏ ꯍꯥꯞꯅꯤꯡꯉꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯋꯥꯏꯐꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯞꯇꯕ ꯃꯃꯜꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯍꯣꯡꯉꯦꯀꯣ ꯁꯤꯅ M series ꯑꯣꯏꯕ 610M series ꯀꯣ ME ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯅ MH ꯑꯣꯏꯕ HDV ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯂꯩꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯨꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯈꯜꯂꯦ ꯁꯤꯁꯦ E series ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ HDV series ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯑꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯍꯧꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤꯀꯣ ꯑꯦꯁꯔꯣꯛꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ MSIꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃ ꯑꯩ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯁꯤꯒ ꯁꯤ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ continue shopping ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯪꯉꯁꯤꯀꯣ ꯃꯗꯔꯕꯣꯔꯗ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯔꯥꯝꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗꯪ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯦꯡꯒꯦ 16GB ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯁꯤꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ 8GB ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯕ 16GBꯗ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ 32 시수 야이 16GB ꯑꯗꯨꯕꯨ 88 하이나 동안 합해보니 봐볼까? 삼나 시즌 시즌 봐볼래요? 시 아니 합해 얘기지 16GB 이혼이 아니 합해 얘기지가 아주 카드 아두가 호렌 패샤 핸도 핸진 떨어서 엄청 떠보야 되고 그래 혼도 혼진 떠보세요 RAM 라이나 스토리지 거 RAM 합해 스토리지 ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ SSDꯅ ꯐꯕ꯭ꯔꯅ ꯈꯜꯂꯦꯀꯣ SSD ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯣꯡꯁꯨ ꯍꯣꯡꯉꯦ 5,000ꯗ 1TB ꯐꯪꯉꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ SSD ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯗꯤ ꯐꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯤ ꯇꯥꯡꯃꯜꯂꯤꯀꯥꯟꯗꯤ ꯁꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯡꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤ ꯍꯥꯞꯄꯁꯨ ꯌꯥꯅꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯣ ꯇꯨ ꯍꯥꯏ low to high 시수 야이거 시기 그거죠
SSD ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯦꯠꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯏ non internal SSD ꯑꯗꯨ ꯁ꯭ꯄꯤꯗꯇꯤ ꯈꯔ ꯇꯞꯄ ꯑꯩꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯦ e-sportsꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ crucial ꯌꯥꯏ ꯀꯂꯔꯐꯨꯜꯁꯨ ꯊꯣꯛꯑꯝꯃꯦꯀꯣ ꯀꯂꯔꯐꯨꯜꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤꯅꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯁꯤꯂꯤꯀꯣꯟ ꯄꯥꯋꯔ ꯒꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩ kaya khangdre siwadi ado kenoki gengsi aige wakanda NVMe ko sim hapama aduga 1TB ma hard drive ma hapama sina boot tawi thamena boot tawi thamama hape storage kilo SSD hard drive ko internal hard drive to si 1TB ki sim hapasu yani graphics card se ai wakhan di keno hapan pe 1650 hapan pa mal 1650 ji Inno 3D ka si hapas kan 42 yaw ga da ai da dang sang sen taw da ya ra ka power supply wali cabinet wali power supply se bronze something low ji bronze pilot ka ne kan low ji bronze da 450 na mya ning khale 450 ko 450 wala 450 je bronze yeng agum se bronze na to pani yeng ase bronze yeng mari kan taw do man paisa je sum henga khare ba tuna 450 watt bronze, gold, platinum, silver, titanium, white CI, white carbon, white carbon. So 450 sim hapasi. Deep cool power brand. Aduga case cabinet ko. Cabinet se. Ay wakhan de cabinet se karo yawan pai ko. Koi fan masagi fan yuzaba. Fan yuzaba. Kitang nungai wale moi kenos haibadi sigi filter dawna base integrated fan yawe yawde je tawde koi utte ko ai dubu ai wakanda amade lei da entech ki fan lei bane and esports CCI ko ado mai maman sita awan kal and esports sige ke masag lo ni kana yaw mo kan prince of fan mo yaw mo tani ande kakat kilo rin maningan dito para po mo kay yaw din mo Green software nyar liam power. Prince of fan gi guam ta yaw da male power supply optional
maximum reinstall fan 嘅單咁對優對角optional 優到嘛咧cabinet จะคัดตักคัดประมาณเลยก็เลย fan pre-install ka one rear pre-install the rear am yaureka optional front yaude maning dang pi andi to an label di ai ko kan sanai nong si Amazon yin je so no yin si cabinet width say so I think CI and esports 심벌에 CI C 앞에 거니까 32,300 이다니까 32,300에 소음 합산 넣어도 क्या तारे मायने 보다 나 देखो view card चले 48 มุกตาเนี่ยก็48มุกตาใกล้ได้ price กัดตัวเบียร์เองสิก็ซ้ำนะฮะจะนั่งสิเราทั่วก็ดูดีข้อของตลาดนี้สิพลนะนัดจากนั้นสิกิเสแก้วตัวone ทั่วก็ one ตัวสิ13 gen สิเดา on top ก็สุดใหญ่สิเดใครก็บ้าไอ้นะก็จะต่อจะก็จะแค่43ท่านเลยก็ดูก็สิกิเชนส์ตัวนึงสิเชนส์ตัวเสียก็พวกนี้ก็ดูก็แค่41ก็ที่มันว่าฮาร์ดไดรฟ์เสียทั่วก็ฮาร์ดไดรฟ์ล็อกทุกปีเลยเสีย48 เลยดูดิไอ้วัคซีนดีสิฮะยามหันตาบดิ้งน้ำมารอยก็38เลยที่ไอ้วัคซีนดี motherboard ก็คือเอาไว้ในห้องผมจังอ๋อ1300ยี่ห้อตาแค่เราทำแบบ12 Intel 13 Gen ยี่ห้อตา12 Gen เราทำแบบ processor ก็ไอ้13 Gen ก็ไม่สวยเลยsorry my bad sorry Intel 13 Gen 12 Gen ก็12 Gen เลย12 Gen already 12 Gen เลย i3 แล้ว F แล้วก็ต้องทำอะไร F จะไปสกายเลยที่จะไปสกายเลยที่หาไปเสร็จก็view card aduga sa to 33 ก็aduga plus นะใครดีwhat is itกันon adu di kan sa storage storage SSD
type ko SSD da SSD se SSD 1 TB nila 1 TB means 1 TB se kya like ho ngam ne ti yam ta mo ne tang tawi ta 1 TB ho ngam ne si ya na ko si ya 1 TB là như vậy crucial jam phao này crucial phao rồi and thật tài vậy and sports vậy and thật tài thì sẽ thì anh ấy chỉ muốn làm choose đó si này prefer tao được có thì giờ vậy 3080 giờ hơn những thế1 TB ជាដរការលេប្រាខ្វាយមករយនៅ1 TB 512 512 inch 吧အဲ့တော့ဟိုထားတော့ဟိုထားတော့ကျွန်တော်စီဟာပါစေ512ဟာပါစေဒီစပ်စားတယ်စီဟာရစပ်စားတယ်ကောအဒုကငါဆိုင်က case တော့စီမှာဆက်လို့တဲ့နံတော့စီခိုက်ကြခိုက်စီကနော် pre-install fan นี่มากี่ล้วนยาวเลยต่อเลย support ต่อก็เป็นมาบางดอกหุ่มยาวร้านนี่มันดอกไม่ยาวเลยดู3,300อันนั้นเสียการ total กันสีอัปเดตตัว3,300 plus สลัดเลยกันได้เลย around ก็เปิดได้ก็สีเลย35 currency sorry 35998 plus 3,000 to 39,000 starting 40,000 จับอันตาเลยก็อันนั้นสีดำกันตัวอย่างนี้อันนั้นก็มาสายเคสสิดากิมาสายเคสสิดากิเลยนี่หาอะไรกันดีก็ case tempered glass case with RGB fans kan ini si jempo RGB fan nyawa momen dia tentang emosi sih tadi kan deh sih koni itu jadi kita kan tahu biro ongtang di yang bihau roko view card si lay ra ini habis cái đó là mình lại có MSI Pro cái H610M series có M sẽ cái này micro ATX ta HP à vậy cái gì motherboard tất tông qua được H10M sẽ cái nó hay là mà sẽ Intel socket 1700 12 generation si cái còn bản năng nè mà thằng đó upgrade tàu cái hay sẽ già này có cái còn bản mà sẽ 13 gen sẽ già bằng thôi itu si processor socket LG A1700 je 13 gen ji ya bane madan nang dum upgrade taw ni su ya ni kano je Intel nang CPU je nang chip je upgrade taw 13 gen upgrade taw ke su ya ko na adu ka dana si ai no sa bane se 13i3 ko 12100F F series kai F se kan da masagi कोई नहीं यार graphics integrated graphics दी यार आ रहा है दुगा किनो हापे RAM दना 8GB का 3200 MHz नंग कोन upgrade तो कुछ होंगता रब ने यार में से हाना लिपलिशिंग अनी चनी पिटम बने लिपलिशिंग अनी अंदर में Inno 3D की 1650 में हापे deep cool SMPS का SMPS तो कोई ना किनो तो वो फटी कोई सिर्फ compromise तो वो फटे adana 450 watt 80 plus standard amadi hapto no iron bronze yaw din ngamore kayo nang budget to cost over ni aduga and esports ki
SSD ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯦ 512 SSD ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯁ NE Sports ꯀꯤ 220 mid air tower ꯀꯣ mid tower ꯁꯦ ꯌꯥꯔꯕꯅꯦ air mid tower ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯔꯕꯅꯦ ꯃꯥꯏ support ATX ꯍꯥꯏ micro ATX ꯀꯣ micro ATX ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ motherboard ꯇꯧꯋꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏ pre-install fan ꯃꯔꯤ ꯍꯥꯞꯄꯛꯑꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯗꯤꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯁꯤ ꯗꯤꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯦꯟꯇꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯦꯟꯇꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯞ ꯅꯣꯠꯆ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯌꯦꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯞꯄꯤ ꯐꯦꯟꯁꯦ 1 ꯁꯤ next sida mai kano yawi yawi pide masu sida install fan yawa yawdaba na tongan akhoi kano to be phawani asisu and sports asisu dai si yai kal mesh oibasina ko akhoi mesh oibasi mesh oiba yawsina phawani kai glass ta gi mesh ta phawani kal sisu yai si odi hamoi na honi ko sibu yai adudi nangi price point sidagi सिगी पूरा अखोई ममांगे ग्लास पैनल ओइबनिना मागे मेश से सिगी जगह सिदं साइड सिदं ओइबदो खरा एफिशिएंट ओइबा वाटनि अदुना सिगी संगे चाउन चाउन यावबसिना मागे एयर इनटेक तो फाब हेले खले वखंदा सिदि सोंगेदा सिनो बनि सोंग होजिगि अरे दुदि सि महाचल लगा दुन चप सारे केनो मथंगदा केनो दम येंगसि को मथंगदा वेदांता की मु येंगसि सेम पेरिफेरल्स हाइगद्रा कंपोनेंट CPU से वेदांता ना केनो तोसरा राइजन की सेम असि राइजन की को सिग्जे का राइजिंग की सेम बजाय कोन उतलागे सिना अमा वीडियो अमा ओहलगे कईगनो वीडियो से हम सांगरनी समाइन तो विरो समाइन तो सिगी से लेरे उखांजर के 68610M को एदाता की 8GB DDR4 3200 MHz लेरे को Inno 3D की GTX 1650 लेरे deep coolie PF450 का अदुगा सिना 12 Gen i3 12100F dari NE Sports की 512 GB NVMe का अदुदा खोई येंग से सिगी 1650 graphics card की मागी केनो तो recommended power supply अमा लेको मा 3 years speed है 3 years speed मागी अदुगा माइको recommended power supply से कायदे येंग करके अबदा ये से का GTX 1650 था जाको power supply सी डबल चेक तवे वाने दम असागी 450 दम या दरबने माय मेन तो 300 वाट्स है मिनिमम अदन 450 दो अदम इनफ ओइरे फने दे साइट वीडियो से सम लोसन जरके